Rare Sida Nyongkat genah Nangun yadnya Inggih dane pamirsa sareng sami ke cerita yang iri kering dong langkir Resi domah resi markadieu nyukat genah ke angin genah nangun boyatnya Carune katurang Iat nyene sane kepingajeng katur ledema hersi lan sisio inggih punika iat nyo carut Buata kala Inggih punapira respi dab-dab wadah buta kala dengan duke punika Sami arau nada yadnya maka sami ke cerita yang makin Buddha kala dengan garji terau nada hiatnya sane sampun ke aju mau sangat Rare Asida Maharasi Iyo sang ring aturang caru Nabi malesane kedap-dabang oleh demah resi markandieu Mandam pedagingan Panca Datu Wastan Wali Ida mahersi lantur ngaturang yatnya marupa mendem pedagingan sane kependem marupa pancadatu punika wastan wali sane kematiang